Dobry dzień, pozdrawiam z Pekinga, ja sam Mia. Jak wam się świecia zec? Stella Lowe, Bugs Bunny, Zec Miffy i Judy z filmu Zootopia. Увидите суботнати широм света. 2023 godzina je godzina zeca, a jeden od 12 chińskich zodiaka. Zec u chińskiej tradycjonalnej kultury symbolizuje żywotność, nędzność, długowieczność i sreću. Ako putujete u Peking, vjerojatno možete vidjeti ručno rađenu igračku zeca na štendovima na ulicama. Ovaj zec se zove Gospodar Zec. Gospodar Zec iz daljine izgleda da je snažan, a izbliza izgleda da je nežan. Kažu da je nekada u Pekingu izbila epidemija. Zec od žada, koji je živeo na mjesecu sa vilom Chang'e, došao na zemlju i izleči i spasi pacijente. Zato su Pekinjani nazvali zeca od žada zecom gospodarom. Od tada zec simbolizuje sreću i lepotu. U Kini ima mnogo legendi o zecu. Možemo da vidimo slatkog zeca Tu Yuan Yuan na ovogodišnjoj gali povodom praznika proleća. Pored toga, skoro svi veliki muzeji u Kini pokrenuli su kulturno-kreativne proizvode sa temom zeca. Uzmimo društvene igre pod nazivom Proslava praznika proleća u zabranjenom gradu kao primjer, koje je dizajnirala muzejska balada, odnosno zabranjeni grad. Ova kutija za poklone obuhvata 7 zanimljivih društvenih igara u vezi sa kineskim znakom zodijaka zecom, dizajniranih na osnovu istorije kineske dinastije Ming i Qing i 7 običaja povodom praznika proleća u zabranjenom gradu. Slagalica, lampion u obliku zeca, to su igre koje smo se igrali kad smo bili djeca. Osim toga, primetila sam i slabe kutije, kalendare, kozmetiku i druge zanimljive proizvode sa elementima zeca. Likovi zeca se također pojavljuju u zabavnim parkovima i na novogodišnjim vašarima. Međunarodna zajednica također ljubazno prihvata novu kinesku godinu zeca. Francuska pošta izdala je 2 poštanske markice. Pun mjesec i zec od žada na markici pokazuju romantični stil Francuske i estetski ukus Kine. Kina i Mađarska su zajedno izdale markicu na kojoj je naslikan zec od porcelana. To je 10. markica koju je Mađarska pošta izdala o kineskom horoskopu. Mnogi međunarodni brendovi također koriste ovu poslovnu priliku da pokrenu ograničene proizvode povodom nove kineske godine zeca. SK2 i Coach sarađivali su sa kineskim brendom kremastog slatkiša Beli Zec. Brend kremastog slatkiša Beli Zec osnovan je 1959. godine. Pratio je rast Kineza nekoliko generacija i bio je važan sastavni deo našeg djetinjstva. Potrošači žele da kupe ove proizvode povodom tradicionalnih praznika. Statistika Instituta za potrošnju i razvoj industrije pri jednoj od najvećih kompanija elektronske trgovine u Kini, JD.com, pokazuje da je potrošnja proizvoda vezanih sa zecom porasla 30 puta od decembra prošle godine. Kulturno-kreativni proizvodi mogu da potrošačima pruže vrednost emocije, kulturu i ekonomiju. Da li u Srbiji ima brend vezan za zeca? Da li znate neku legendu o zecu? Napišite nam u komentarima. Ja sam Mia. Vidimo se.